Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat akas CEO. Tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga min ti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya Diyoson, mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargaryam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudom pa'y day taulong, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay narwam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas, pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daitan samat ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no jay kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad di pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam kamatkit di itirigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir? Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga agtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito'y pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kasta alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka, saan kon apatuluyan? Itsuram langan, saan ka apumasa? Kaya't ko kumamakasarita ti para interview, ma'am. Saan kan amang namnama?
Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makitkita ti puseg ken nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina daytoy. Apay akasta tilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa yadamagam dayta. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige, sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ichay. Padasag mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa kiji akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada JHR, dito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagaro a pumasaka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangininsulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay ito inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamat gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. And saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas jayday a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita ton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kagayam ti imbaga ni Laika akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawag. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay? Kunak no ni Carla itay ti adda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer? Tapno amok ti aramida?
Okay, barang no nalaklaka ang makasuro ka, ngem dagiti muna, clerk. Saan ngamin ati trabaho datin into na renda, no di kat siya? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na randa, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Diakman amo iti daydi alalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta, clerk. Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y matanang rugi. Pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. Maymayat matlaang yawan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga papira. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Addaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtapo. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apat tilamisaan mo? Kat siyak ti mangpunas? Apay di mo inraman a pinunasan tilamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Saan ka makaawat? Awan among! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan sir, iso na sapa ak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon code dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat dito computer ko. Sige sir. Aday ta? Forwarded sir. Mabalin nyo nakitaan. Agkape kayo ka di, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu adwa. Saan mo ta pinapanaw ni Sarje Kabarbaro a Clark? Dayta nga rod ti ururayan mi kanilay ka amapasama. Addan samot milagro a mapaspasama ka. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro a. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigot kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman inday jay. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Angam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss.
Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hanggang saan mat? Saan ko ba'y kumapastrakan day jay, di damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayak na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumet a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanyak no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay, bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Iba, tanakitam ti kinapintas ko. Awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Pata. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga min ni Sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Mhm. Saan ko mo't na dinamag? Si kamot kan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Saan mo sir? Sa anak mo't amasikog. Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayen code. In-connect kon iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha? Masuro na. Agpadadangaro, dadida amo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y titela day chay. Uray nang nina. Taimbagakit din gay boss. Ano ka numasikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo tay baga na ti kasta? Makapasuron da di at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mo't nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho, wano gapwana.
Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot ang ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaan ti umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko a kwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapol yo, nang. Sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawid mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di, ma'am. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kenkwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, tanakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am. Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak nagbidot anangalakan ka, akas clerk na. Sikatay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpaisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? San nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti langa, kan ugali, nana? Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako nam? Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako nam? Da kayo matgayam, Sir. Good morning. Daman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adi na magyo no tumboy, Sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, Sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, Sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, Sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto at. Anya ti kunayo, Sir? Jack na awatan. Awan. Sige. Panawan ka pa dito eh. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay saludsod? Pagkunamat,
Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Awan ka is ka na day ang tao, tapno pagsaritaan tapay. Unmat kit dia. Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tanong kasano. Jay ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaang ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan kwa na. Inton ammumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di namat dinamang. Sa maysa, itala ang matay ito. Abay nga da ka di talamisan ni Jasmine. Ingkay di lamisan mo. Takita am dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir, nalpaskon. Adamat nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At dahin tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da ito amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga pweso. Panagkitak. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto? Idi imbagak nga da inlutok a naimas. Imbaga nakit din analpas ka no a nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad cooking ni Lusyang. Kat, intad mo ka di? Saan, Mami? Nambarak. Idi inruar ni Lusyang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, Mami? Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manan dayta ang mapanunot yu, Mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw a pumanaw dayjay alosyang. Syakti ka unaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni Mami. At the flower vase dito ay nga dakarag ka na ganon. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha.
No punasan ni Jasmine tilamisan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit dit. Kat mabasa dagiti papeles itilamisan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito. Madamdama, adan nilo siyang. Nasaya at met, nuim mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumra ka. Good morning, sir. Ada kayo matgaya man. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles itilamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na ka no isimpa dagiti papeles itilamisahan ko. Apay nga taan na sa irak idi pinanawan na. Di na ka di kayat, ti makikuyog kanya. Ay, sir. Good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuim mo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles itilamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgaya man. Agkuyog tama pan ijay office. Itay kakanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles itilamisaan ko. Ay, kwan, inuray ka pa ngamin, sir. Nakitak matakap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng kinagna. Pinanawan kit din. Bastos. Daras tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, ano pinapasamak? Ay, inaramid mo. Sayang kinapintas a flower vase. Sino tinang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro, Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinang ikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaanasagid? Alangan mat ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaram ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kita matay. Ha? Saanan, sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito. Ha? Yeg mo, tapunasak Ay, tada. saanan, sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunak mo. No di mo pa'y la ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, idisimang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina kiti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Pay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payabam man ni Darwin Agard ditoy. Areglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan mata napudot, tada aircon? Sir. Mga naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo Anata? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro.
Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Jak ni namnama amalipatak, sir. Basta ti amo, kat ang mga nun na ingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR. Jak gayam na isubli sakbay asimrag kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agundaway. Ngem no adapay saan ko akayat ama aramid mo. Iktaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yun. Nagsingpat kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di tatrabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo ti panagsakit na. Sir? Mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsyayo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasaya at mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo mo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasik ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taadda ka baelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang. Hada kamot kaya mon anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw? Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku nam nga min adi na amo ti umisam. Di nan samot nga min masangot ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam, mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, tawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kasandag iti empleyado. Iso nga rod nga ikagumaam.
Aramidan tati amin. Tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rudan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpot ni Sir Sanjo. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-inlove ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan tayo pa'y ngamin asumangpot. Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rem. Tatimat agmamaat. Ay, sige, sir. Isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rem. Timat agmamaat. Isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo amaartapan? At damat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Tas saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Jakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave. Tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulang mo tinakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mo't kat di ni Carla Aldaw lang mo't tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day Akarla. Gapu iti panakabuong ti vase. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Doon yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng ngayon subli. Siguro. Di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag ka dagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din, at ikano agpapamaatin into na rin. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pa'y ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Madasakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngamday jay alos siyang makita na. Isu akasurun ko day jay alosyang. Noon niya nga tati addakan ko na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din dito. Siyak dito sir. Saan ka di anak kalibay lang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakitak ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro da iti rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa'y mat-inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyan code ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasword. Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kaslakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tanga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sabagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugan.
Ado ti inaramid ko ija opisina. Awan ngaming kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa, tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngam bukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti inaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na, kunam? Wan, mami. Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray ko numaban ni ita. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hingam adayumat ngamen. Sagpaminsan ka laang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo, padasag to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay anang ato ti sweldong, no lakat ka na yun ka nga agawid ditoy. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaorno nga, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo no maigasatam. Iso nga ano sa nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknat. Apay asap sapulin dagiti matak ni Jasmine. Gapungat, tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babay. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babay. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayag. Kayat ko makita adagos. O sige, pakitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bioditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan, nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak na rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinitanan dagita. Ay, no anyaman ti panggap na, iso lang ti makaammo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tayo basbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidem. Adala ang awaga. Uon sir, matungpal. Agawaam. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito yung unig ti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay.
Ti ba yung data ni Lusyang? Api dito eh. Di ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakar na dito eh? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Ah. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalag iti number mo. Damagak lang, paano ka agsubli dito eh? Kuna ni nanang asa anak kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka agsubli? Kastamo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka ko. May kawak, manipod di ka magkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mangrabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. Nukayat mo, umayak dito. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawag ta inawagan na. Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakkanusukunan dito'y. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit de. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa nga agsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti boss mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga rod day tabos mo. Ta ijay ile ti pagsabatan yaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante ana pa na. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayo data ni Losyang idi kalman. Idi kwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na? Wan matkit dia. Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Ngam, saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Mas daawak man, mami. Apay ti bayo data ni Losyang nga aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Ti bayo datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni tiiling yung bagam. Pagkitaan mikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apagisong harod. At pagasolin na kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsya yo. Ada ka di sa bali ang ginagara yo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito bagayo? Iti anya agapo. Adda ka di sa bali aginagarayo dito ilimi, sir? Awanan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito bagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamasda? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas daawak una iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugaryo. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Naapay, sir. Anya ti gagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Isungain tayo kuman. Mas daawak, tanag out of town ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka di timbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya agapong. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang kit di Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasama. Nagsubli ka, anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyaman akit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaangan may. Nasaw ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat diyo kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin ije syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asaan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan na bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanya. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin, umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga ti bus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing pati bus mo. Nang runa, no umisam. Italaang mata nakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti panagbiyahe yaw. Agyaman kami nang, patuluyan mi nga rudan. Bye-bye! Agan-anlad kayo. Itulod kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kanto iti opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko, taas si dagmat. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang arod sinundod iti probinsya. Ituludak pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde abalay. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno ako na adagos di opisina.
Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni di opisina. Tado ti pipirmak a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon itinaranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisang sa nagtungayad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simang pat manipod ije probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na simang pat. Awan mat. Jay driver na Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adlakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimrang? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumre ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabannog. Kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir? Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko mag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wen, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wen, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman, ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Diyak mamati ngam napasama kan. Apay kasta tilaga managawid. Apay ngagpupudot ka. Kasano? Kit adanday di alo siyang makapaasam. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrag ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Day tangarod ka? Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo? Nag-night trip dapay kano? Ay, una yan. Adda nga taimpakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga da makita kakakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni Sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istoryana da ito Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Dayta ti padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Ngam, kanayon apapanawon ni Sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kunkwana. Nababa kano a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sir Kaguran ni Sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Un nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan.
Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako nayo ang nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpayso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulaang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga nagasat. Kas jay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, sumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kas jay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mo't iti boss mo. Ibagam amapantamat iti probinsya mi. Tapay ko, mami. No awan kanto ang mga rabid iti tramahom, mahikawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami. Umay nakmet sukunan kas iti inaramid na kinilos siyang. Naaramid ng tupay iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May saalawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wan, mami. Ginamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Agrubot ta nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siyang nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di na kapay pinakitaan iti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada a matyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging gaita? Katawan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na. Tapno siyak pon. Sa bagay, husto ta ko naman. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldo.
Mayat ti agbakasyon. Ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko na, adya kahit ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, asukunan timay sa babae. No awan panagayat na. O, alaman. Masapul atong palag ting karik kininanang mo. Adya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay kumakabutan ko ida. Ti kabutan ko, kat amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk ka pa'y, sir. Saan ka apat patiray ka? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Ididamo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang. Manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na. Makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya ditan nang. Tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. At datan dito'y probinsya yo, mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumat. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang aprobinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma prutas. Adapay longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan nga min ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Ngam ijay mati ayan ti prutas. Kapilitan amagnata tapno makaalata. Nalpas mater aramidan ta ita. Mapantaman ni kantin? Anya ka diti kayat yo, tain naklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan. Tapno agpili ta iti kayat pa. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton ti mangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Mamlay ka, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masa umilaang mat Naghasat ni Jasmine. Numadanda iti relasyon kini Sir Sanjo. Talaga anagasat.
Naibagak pa yan dayta ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam, Saan lagay am asyak tinakadlaw?